Napaykamuykichis tukuy kankunasman pichus uyarimushankichis kay programa de escuela sabática. Hatun bendición kachun tukuy kankunapaj. Chunka jesq'onniyuq kashan kay yachakakuna. Chunka uqniyuq mayo killamanta. Titulontaj nishan Efeso llaqtapi. Diosmanta mañakusunchis kay yachakakuna p'ankata qhawarinapaj, yupaychanapaj, sumaq hap'iqanapaj. Orakusunchis. Munasqa tatay, qanman hamuyku kunan kutipi, qan kashanki hiqay hanaq pachapi, chaykama hamuyku tatay. Kunan kutipi, bendicionta quwayku tukuy wawasniykiman, Señor. Chantapis yanapawayku sumaqta hap'iqanaykupaq kay yachaqakunata. Yanapay wawasniykita maypichus kashanku llakisqa, unqusqa ñak'ariywan, manchikuywan tukuy paykunata tatay yanapay chantapis kallpachay tatay mana kutirinapaq qhipaman astawanpis ñawpaqman rinapaq tatay qanlla salvacionta apamunki tukuy huchaykumanta perdonawayku tatay kaykuna hasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa risunchis kay introducción. Qhawarisunchis kay Hechos p'anqapi hatun yupayninta kashan chunka hasq'onniyuq y huch'uy yupayninta kashan Corintopi Apolos kashaqtin Pablo urqurara chayqa rerqa Efeso llaqtaman chayanankama chaypitaq wakin waqqikunawan tinkurqa. Hinata nishawanchis. Kunan kutipiqa nuqanchis qhawarisunchis imatachus kunanqa qhawarisunchis ima experienciastachus hap'iqarqanku kay apóstol Pablo compañeros ninwan kay Efeso llaqtaqa karqa capital nishan kaypiqa chantapis karqa centro comercial negocios ruwakurqa chaypiqa ashkha barcosqa chayarqa chayman negociowan callesninpis hunt'a runamanta maypichus paykunaqa waq llaqtamanta chamunku Efeso llaqtaman negociota ruwanapaq vendenapaq rantinapaq Corintio hina nishan kaypiqa karqa allin llaqta ruwanapaq llank'anapaq Jesucristopaq evangelio qunapaq sichus haqay llaqta Efeso llaqta kashan capital ashkha runas chayamunku chaymanqa chantaqa Pabloqa nirqa kay llaqtaqa kashan sumaq evangelio qunapaq llank'anapaq Jesucristopaq kaypi uyarinqanku ashkha chayta qhawarisunchis kunan kutipi ima experienciastachus apóstol Pablo chantapis compañeros ninwan hap'iqarqanku kay Efeso llaqtapi. Amén. Kunanqa risunchis kay ñawpaq kaq tapukuyman imatataq tapurqa Pabloqa runasta taripaspa Efeso llaqtamanta kutimuspa chantapis nishan imatataq kutichirqanku chanta ima sumaq experienciatataq ruwarqanku kay tapukuyta qosunchis hermano Juan pay kashan haqay Yallawa llaqtapi chaymanta kutichimunqa kay tapukuyta. Hermanos míos, estamos agradeciykichis que Yallawa llaqtamanta que Diospa palabranpi qhawarikusunchis kay Hechos p'ankapi que hatun parlayninpi kashan chunka siqsqunwan y huch'uy parlayninpitan kashan hasta
kanchis kama parlarikunchis kaypiqa Corintopi Apolos kasqaqtin Pablo kapun ni asnekta rirqa Efeso llaqtaman chaynankama. Chayllapita wakin yachachisqaswan tinkukurqa paykunaman tapurqa qankuna creejkichis Espíritu Santuta qankunaman hamurqachu nispa. Paykunata kutichirqanku. Mana uyarillaykuchu Espíritu Santo mantaqa nispa. Pablota pullarqata chanta ima bautismumawan bautisachikurqankichis nispa. Paykunata kutichirqanku Juanpa bautismuwan nispa. Chanta Pablo nirqa Juanqa bautizarqa huchamanta kutirikuy bautismuwan. Chay runasmanta yachachirqa payqa qhipanta hamunanta Jesus creenankupaq. Chanta uyarispa bautisachikurqanku Señor Jesuspi sutinpi. Pablo makisninta paykunaman churaykuqtintaq Espíritu Santo paykunaman urmamurqa parlanankupaq Diosmanta sutinchanankupa tukuyninkupik chunka iskayniyuq qaris karqanku. Entonces kaypiqa nin Pabloqa Apolosta saqirqa kay Efesio Corintopiqa nin chantas payqa Pabloqa nin Efesioman rirqa. Efesioman chayasaspa nin hermanos nin taripakurqa nin ashka hermanoswan. Ashka hermanos taripakurqa y paykunata tapurqa nin qankuna reciminkichus Espíritu Santuta. Paykuna nirqan mana yachaykuchu nipuni kunampuni uyarisayku nispa paykunaqa. Tapullarqata chanta Pabloqa imapi bautisachikunkichisi. Paykunaqa entonces nirqanku Juanpata bautismupi bautisachikuyku. Yari nirqaku Pabloqa ari Juanpata cosa kasan pero y chaymanta nin Jesusqa nin parlariyta qallarin Pabloqa nispa mejor dicho Pabloqa parlariyta qallarin Jesusmanta imayna vidan karqa kay hallp'apatapi, imayna pay sufrin, imayna pay wañun, imayna payqa nin wañusqamanta hatarikun. Chanta parlayarqata nin imata nin nirqa kamachiyta saqarqa. Chay kamachay karqa richish predikaychis willamuychis nispa chayta willayarqata. Chanta nin parlachillarqata chay promesa Espíritu Santomanta. Chayqa juntakurqa karqa Pentecostes tiempunpi chaymanta payta willashpa nirqa willarirqa chay runasman. Y hinamanta nin paykunaqa kaypiqa nin Pabloqa paykunaqa bautisachikunku. Chay uyarispa bautisachikunku Pablowan. Pabloqa nin bautisman lluqsimushaspa makisninta churaykuspa paykunaman oran Espíritu Santota paykuna recibinku. Masqa nin chunka iskayniyuq qaris karqanku nin paykuna recibinku Dios palabranta y qallarinku parlayta nin Dios palabranta. Pero huk cosa pasarqa kay hermanoswan, hermanos nin. Paykunaqa mana ninku Jesuspi creerqanqa ari creeni Jesuspi. Chanta pero manaña estudiarqankuchu. Chayrayku paykuna mana yacharqankuchu Espíritu Santomanta. Chayrayku paykuna mana yacharqankuchu bautismo karqa imayna nisunchis bautisachikuna karqa Espíritu Santo. Chayrayku mana paykuna chayta yacharqankuchu. Porque kaypiqa nin Dios palabranpi nisan contentapurqanku. Kay huch'isito yachayniwan contentapurqanku. Manaña Biblia leyenkuchu nitaq estudiarqankuchu nin. Conformakurqanku. Chay huch'uy palabritaman paykuna amén nirqanku. Mana chay kananchu karqa. Paykunaqa nin astawan estudiananku karqa. Astawan fe kapunan karqa. Astawan practicananku karqa nin. Astawan yachaypi wiñananku karqa. Astawan yachaypi Pablo hina wiñananku karqa. Kay ñapaq leccionpi leyenchik hina Apolosqa Aquilamanta hapikurqa yachayta astawan pay firme saykapa astawan estudia kikin kanan karqa kay Efesio llaqtapipis. Pero wakunaqa mana nin hermanos contenta kapunku. Manaña estudiankuchu. Yachaniña pastor willawaña, hermano willawaña chaywan amén. Contenta kapunku. Mana chay kananchu tiyan. Sino astawan mana kaypiqa imayntach Pabloqa hermanostaqa
tapurispa mana contestatinkuch, mana hinakanapaq noqanchis estudiananchis tiyan, sapawaq qhawarikunanchis tiyan, chay llullachus sutinchis mana urmananchispa hermanos. Tata Dios bendice palabranta. Amén, hermanos. Pachi, hermano Juan, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Yapaykamunkichis tukuy pichus kashankichis haqay llallawa llaqtapi, chantapis kay Potosí llaqtapi, maypichus tiyakunkichis, allin kachun tukuy qankunapaq. Titulonqa nishan idolatría, ishkaykaq tapukuy nishan. Ima motivotaq karqa kallpachasqa chay sacerdote judío wawanmanta Esceva orqonampaq mana sumaq espiritusta chay runa poseisqa supaymanta. Chantapis nishan imataq pasarqa Simonwan uqtaq nishan imatataq rantiyta munarqa chay qolqewan haqay wawashina chay sacerdotemanta. Kay tapukuyta qosonchis hermano Narciso, pay kashan haqay Caranavi llaqtapi, chaymanta pay parlarimunqa. Munasqa hermanosni Tata Diospa hatun munakuyninwan napaykamuykichik tukuy qankunaman. Kunan kutichisunchik kay iskay kaq tapukuyta kay yachakuna p'anqapi kashan nuqanchik rikunchik yachakushanchik kay Éfeso llaqtamanta. Kay ñawpaq kaq sabadopiqa yachakurqanchik Corintio llaqtamanta. Ajinata yachakusunchik. Kay iskay kaq tapukuyta kutichisunchik niwanchik imataq chay motivo karqa chay kay sacerdote Esceva chaypaqta wawasnin karqa suqta qanchis wawas karqa. Chaymanta paykunaqa payqa karqa nin chay jefe sacerdotespaqta mana sacerdotillachu karqa sino payqa jefe karqa. Ajinata niwanchik kay Tata Diospaq palabranpiqa kay Hechos p'anqapi hatun yupayninqa kashan chunka hisq'unniyuq y huch'u yupaynintaq kashan chunka tawayuq hasta chunka suqtayuq kama. Chaypi rikusunman niwanchik pay kutichispa haqay espíritu malo nirqa noqa Jesusta riqsini yachani pichus Pablo chayqta pero qankunataqa mana riqsiykichikchu. Y chay runaqa karqa espíritu malo niwanchik kay castellano gallopiqa karqa supay. Supaypaq tuminasqa runa karqa y chaytaq niwanchik saltasqanku chay tukuy runapi y chay q'ala tukuy runa kasharqanku chaykunata mancharichisqa. Imaraykutaq mana paykuna kay espíritu malo kay supayta urquy atirqankuchu hawaman? Paykuna mana Jesusta sunqunpi hap'ikusqankuchu. Pero Pabloqa nerqa supay luqsichun y luqsiq supayqa. Pero kay runasqa kay sacerdote Esceva nin chaypaq wawasninqa mana supayta qarquy urquy atirqankuchu imaraykuchus mana paykuna Jesuswanchu kasharqanku. Chayrayku yuyarikunanchik tiyan Jesuswan sapa p'unchay purikuyqa ancha sumaqpuni. Ajinata purikunanchik tiyan. Imataq pasarqa kunan kay Simón. Kay Simonqa mana apostolchu karqa. Kay Simón nisqa sutiyuq runaqa nin ñawpaq kutipiqa payqa llank'arqa chay espiritismo, chay magia ninku, chay tukuy imaswan adivinación, chay tukuy ima supaywan llank'ana kusaspi payqa karqa. Y payqa rikun chay apóstoles imaynatachus qarquq supayta y makisninta churaqtintaq chay runasman Espíritu Santo hamuq nin. Y chayta rikuytawanqa kay Simón nin apostolesta pay apostolesman nin qolqeta haywayta munarqa chay poderta haywananpaq pay kikinta ruwananpaq tukuy runasta.
Noqanchaq yachanchik hina munasqa hermanosnin, mana qullqiwanchu conseguikun chay tukuy chay poder, chay Espíritu Santo ninchik chaykunaqa, sino Tata Diosmanta hamun. Y payqa mana mañawanchikchu qullqita, sino dependen noqanchik imaynatachus sunqunchik ukhupi maskakunanchik tiyan chaymanta. Payqa qullqita haywayta munarqa ashka qullqita y chay sacerdote wawastin hina. Salvacionqa gratis hermanosnin. Mana qullqita pagaspa, mana imatapis aywaspa, sino noqanchik tukuy sunqusninchikta, tukuy kawsayninchikta Tata Diosman haywakapunanchik tiyan. Munasqa runa masi, chay timpupiqa ashka runas nin chay Tata Diospaq parlayninqa Moisespaqta p'unchayninkunamanta chay espíritu chay supaykunawan llank'anaqa mana permitisqachu karqa Bibliapiqa. Y chayrayku kay tiempoqa manallataq noqanchik chay tukuy imata ruwananchikchu tiyan. Mana chay yatirisman rinanchikchu tiyan, mana chay tukuy manamantacha sanuyachin ajinataqa, sino Tata Diosman rinanchik tiyan y pay imatacha haywawanchik chaykunata ruwanapaq. Tata Dios yanapawasuchun tukuy noqanchikta. Amén. Pachi, hermano Narciso, allin kutichirqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichis tukuy pichus uyarimushanku, qhawarimushanku haqay Caranavi llaqtamanta. Allin kachun tukuy qankunaspaq. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Imamantaq kuyusqa karqanku waq creyentes qhawaytawan imachus pasasqanmanta wawasninta Esebamanta. Kay tapukuyta qosunchis hermana Eva. Pay kashan haqay Tolata huch'uy llaqtapi. Chaymanta pay parlarimunqa. Sumaq ch'isi tukuy qankunapaq, kunanqa kutichispa kasun kay kinsa tapapuyman. Kaypitaq nisan imamantaq kuyusqas karqanku kay creyentes zikuspa imachus pasarqa Esceva wawasninwan, Hechospi willarisawanchis. Kaytaq nin sumaq sut'i karqa tukuy piskunachus kakuq karqanku kay Efeso llaqtapi. Hinapis judíos, chay hinapis griegos. Enterotaq nin kay manchikuy paykunapi karqa. Chanta alabaq karqanku kay Señorpaq sutinta. Piskunachus creesqanku chaypi, willaq karqanku nin imastachus ruwasarqanku wasisninkupi, vidankupi. Kunanqa kayta zikuspa kay runasqa kay imachus qhawarirqanchis iskay tapuypi, entonces paykuna zikuspa kayta mancharikusqanku Tata Diospaq sutinmanta. Kunanqa nin willasqanku imatachus paykuna pakaypi ruwaq karqanku, a pesar de que riqsik karqanku Tata Diosta, imatachus paykuna ruwaq karqanku, entonces imachus pakasqa karqa chayta willay qallarisqanku. Paykunaqa nin aceptasqanku cristianismuta. Pero wakin creyentes manaraq del todo saqisqankuchu chay supersticiones, creencias imachus karqa paykunapi. Entonces sigue hucha karqa chay vidankupi, chay kawsayninkupi. Entonces kay huchasta imachus karqa pakasqa qallarisqanku willayta, kayta zikuspa. Kaypi nin practicaban ruwaq karqanku kay magia nisqata. Sigue ruwasarqanku a pesar de que aceptasqanku cristianismuta, pakaypi kay sunqu iskaychasqa kasarqa. Kunanqa nin kayta zikuspa sumaq yuyaypi, sumaq convencidos que malta ruwasasqanku, masuelejtachu purisasqanku, entonces maychika runas nin hamuq karqanku, willaq karqanku, cuentaqa gozarqanku imatachus
zuaita, zuasarqanku pakaypi. Entonces imata kay tapukuymanta noqanchis yachakunchis. Que noqanchis sonqoyninchis mana iskaypi kananchu tiyan. Mana Tata Diosta sirvisunmanchu chanta munduta. Decidina tiyan imatachus kunan sirvisunchis. Entonces mapakaypi noqanchis huchata ruasunmanchu. Porque Tata Diosta cuenta mañana. Entonces piskunachus kayta qhawarisankichis, decidikuychis pitachus sirvimunankichis. ¿Sí? De todo corazón, si Tata Diosta sirvimunankichis, entonces de todo corazón entregakuychis, zuaychis imatachus Tata Dios munan zuanaychista, imana pakaypi o pakanachu tiyan nima huchata. Porque Tata Dios sapauta kay sonqota zehsin. Chay kachun palabra Tata Diospa. Amén. Pachi, hermana Eva, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykamuykichis tukuy pichus qhawarimushanku haqay chaqamanta allin kachun qankunapa. Kunantaq risunchis kay tawaqaq tapukuyman. Ima decisiontataq hap'iqarqanku wakin runas? Chantapis nishan, imarayku ruwanku chayta? Kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino, pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi, chaymanta parlarimunqa. Munasqa hermanos, Tata Dios ninchis hatunmanta tukuy qankunata bendecisuchun kay palabra nikta. Kay hatun saluduta apachimuykichis kay Santa Cruz llaqtamanta pacha maypichus ancha calor ruanchaymanta. Munasqa hermanos, kay kunanqa parlarisunchis wah llaqtamantañataq, kay llaqta sutikun Éfeso. Entonces chay llaqtamanta kunan parlarisunchis kay tawakaq tapukuyman hina. Ya, tawakaq tapukuypiqa nin ahinata. ¿Qué decisión tomaron algunas personas nin? Kunanqa kay apóstol Pabloqa predikashasqa evangeliotaqa haqay Éfeso llaqtapi. Chay llaqtapiqa ashka runas practicaq kasqanku magia. Chay libro de magia paykuna leeg kasqanku engañanankupaq runasta. Entonces paykunaqa Diospaq palabranta uyariytawanqa cuentaqu kurqanku mana allinta ruwasqankuta. Ancharaykutaq paykunaqa entonces chay librostaqa apamusqanku, chay libro de magia apamusqanku Pablo ñampaqinma tukuy runa ñampaqinpi rupaykuchirqanku ala chay librosta. Ahinamanta paykunaqa librakurqanku kay Diospaq palabranrayku chay engaños maykunachus paykunaqa practicasqan tukuy chaymanta. Chay qhipankaq tapukuynillanta hinata, ¿por qué hicieron esto? Y maraykutaq kunan paykuna chay librosta rupachirqankuri. Porque chay libros nin Tata Diosmanta alejapusqa, Tata Diosta ofendesqa, chayqa wañuyman apasharqa almas ninkuta ancharayku paykunaqa cuenta kuytawankamaqa, entonces chay librostaqa nisqanku kay librostaqa mana necesitaykuchu kunanqa. Chay librosqa karqa ashka preciuyuq, como nin kay 50,000 denarios. Ni suman como 50,000 días de trabajo. Y mata chaypi nasisqaymanta pacha hasta wañunaykama trabajaspap mana alcanzaymanchu ari. Chay 50,000 días de trabajo staga. Entonces, chay librosqa manchay ashka kustasqa, pero ahina paykuna mana llakiwan, entonces rupachirqanku. Chay librosta ahinamanta chay falsa yachachiykuna, chay engaños chinkananpaq ñawishninkumanta, yuyayninkumanta, sonqonkumanta Señor Jesucristo yawarninwan mayllasqa kanankupaq. Entonces paykuna únicamente karqa rupachi, chinkachi.
chay mayunachus libros Tata Diosmanta apartasharqa chay libros. Hinallataq kunan tiempopis mashka libros apartawanchis, tal vez hermanaspis leyingo kay librosta, mana leinacho, manchay peligro, wakenqa locoman tocongo chay librosta leyespaqa. Charaygo, hermano, kanqa, hermana, Diospaq palabranta ley, Diospaq espiritual chay testimonios de apoanchis tukuchaykunata ley, chay noqanchistaqa astawan Tata Diosman qayllachiwanchis, astawan espiritualmente yanapawanchis, ya, unas hermanos, chay respuesta kay pregunta tawakaj preguntaman hinaqa kay leccionanchismantaqa. Tata Dios bendicichun munasqa hermanoy qampis ñampaqman riy astawan kallpawan. Amén. Pachi Pastor Corsino allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykamuykichis tukuy pichus uyarimushanku, qhawarimushanku Santa Cruz llaqtamanta allinkachun qankunapaq. Subtítulo nishan ch'aqway diosa Dianamanta pesqa tapukuytaq nishan ima ch'aqwaytataq hatarichinku chay adoradores Dianamanta diosa Efeso runaspaqta kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio Janco pay parlarimunqa kay Cochabamba llaqtamanta. Kay pichqakaq tapukuy Pabloqa chayasqa Corinto, kunanqa chayan Éfeso, pero chay Éfeso llaqtapiqa hatun ch'aqwa hatarisqa, chayta niwanchik kay pichqakaq tapukuy. Kay pichqakaq tapukuypiqa nishawanchik Tata Diospaq palabranpiqa ajinamanta. Kay Hechos libros 19, o sea hatun kaq chunka isq'uniyuq hatun t'aqay uch'uy kaq chillaypitaq kay iskay chunka kinsayuq hasta iskay chunka qanchisniyuq kamanin qhawarisunchik hinata niwanchik Tata Diospaq palabra. A ver, ñawirinata kay inkurunchik imayntata nishanchaypi niwanchik hinamanta. Chaypacha Efesiopi hatun ch'aqwa uqharikurqa musuq ñan rayku, porque chay musuq ñanta Pablo chachisqa Éfeso llaqtaman. Salvación chay rayku. Demetrio sutiyuq runa platero karqa, uq runaqa kasqa sutiyuq Demetrio, nuqa hina sutiyuq ya, pero payqa ashka yupaychanasta ruwaq kasqa ya, qullqimanta metalpi ruwaq Artemisa nisqa, lanti huch'uy templo niqta, paywan kuska ruwaqkunataq ashka qullqita ganaq, o ashka qullqita ganachiq payqa ruwaq chay huch'uykunamanta chay huch'uy ídolos nisuman castellanopi huch'uy santitos yupaychanapaq, pero paytaq haywaq waqkunataq chayta venden chaywantaq ashka qullqita ganaq kanku paykunata. Chanta paywan kuska ruwaqkunata tantachimuspa nirqa wiraquchis, qankunaqa allinta yachankichik kayta ruwaspa qhapaqyaykunkichiktaq. Entonces qankunaqa wiraquchis sumaqta yachankichik kayta nuqa ruwani qankuna vendenkichik chaywantaq sumaqta qhapaqyaykunchik o qankunapis qhapaqyankichik nispa chayta nishan. Qankunaqa rikushankichik uyarishankichiktaq imaynatachus Pablo tukuyman junt'achisqanta mana Dioskunachu kanku, runaq makinwan ruwasqaqa nispa. Entonces Pablo kunanqa nin chay nishan Demetrios Diosqa qankunaqa yachankichik hina Pabloqa yachachishan waqinata mana chay runaq ruwasqan chaykunachu salvacionman pusan, sinoqa runaq ruwasqallan nispa chayta umankuman hunt'achishan nispa chayta nisharqa. Libre phiñarikushan. Chay nisqantataq ashka runas sunqunta tiqrashan
askarunaq sunqunta tigrashan mana kay Efesio llaqtallapichu astawanqa tukuy Asia llaqtapi mana kay Efesio llaqtallapi sino hasta Asia llaqtakunapi y mana chaytichun sino mundo enteropi tijurashan entonces kunanqa ahina querienqanku chayqa nuqanchikpaq manaña kanqachu ganancia achayta nishan kaytaqa kay sutiyuq Demetrio sutiyuq Platero nisqa chayqa chayta chaymanta phiñarikushan kunanqa ninata chanta mana waliqchu nuqanchikpaqqa imaraykuchus qullqi hap'inanchikqa tukukapunqa astawanqa mana chayllachu Artemisa templo qhisachasqa kanqa hatun atiynintaq chinkarinqa yachankichik hina Artemisataqa tukuy Asia tukuy kay pachantinpi runas yupaychanku entonces chayta nisharqawi entonces chaymanta hatun ch'aqwa atarisqa entonces chayta niwanchik Tata Diospaq palabranqa pero niwanchik kay Salmo 135 versículo kay chunka kinsayju chayta qaypiqa ninata Diosta mana riqsiqkunaqa lantisninkuqa qurimanta Diosta mana riqsiqkunapaqqa lantisninkuqa qurimanta qullqimanta kanku runaq ruwasqallan chayman yupaychanku kunanqa nin hinamanta simiyuq kanku manataq parlankuchu ahina santo llut'asaqa runaq ruwasqanqa Yesumanta ruwasqa chayman runaqa qunqurikunku pero simiyuq manataq parlanchu kunanqa nin kaypiqa hinata ñawisniyuq kanku manataq rikunchu ñawiyuq manataq rikunchu ninrisniyuq kanku manataq uyarinchu nitaq siminkupipis samay kanchu chay lantisman runakunaqa chaykunallamantaq riqch'akun paykunaman riqch'akun hinallataq chaykunapi tukuy kriyiqkunapis qunqurikunku entonces chaymanta hatun ch'aqwa hatarisqa kay Efesio llaqtapi chaymanta kunanqa Pablotaqa huchachashan kunanqa Pabloqa pero willan chiqan kaqta kay tiempopi nuqanchikpis llantaq tiempo chayamunqa nuqanchikqa sumaqta yuyaychakuna tiyan kay tiempo chay pasarqa kunanqa kay tiempopi chamullanqataq chayqa kanqa persecución domingo samarikunamanta sábado samarikusqanchikrayku domingota mana samarinchikchu chayrayku nuqanchikqa qhatiy yachasqa kasunchik choqayrusqa kasunchik chay cárceles nisqaman chay llantukunku chay wasisman chaypi maychika Tata Diospaq wasninqa ñak'arinqanku entonces chayta parlashan kay phishqa kaq tapukuypi kay Pachi Pastor Demetrio allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykamuykichisq tukuy pichus kashanku Cochabamba llaqtapi kunantaq risunchis kay suqta kaq tapukuyman tariyta munaspa apóstol Pablota chanta atakayta mana atispa pikunatataq hap'irqanku rehenis chay Demetrio runasninwan kay tapukuyta qosunchis hermana Virginia pay kashan haqay Cochabamba llaqta chaymanta parlarimunqa sumaq p'unchay kachun ñañasni y limpu iglesiasman entonces kaypiqa ñuqataqa Dios tatanchis bendisuchun limpu hermanostapis kay pregunta kay suqta pregunta kay preguntapi niwashanchis pikuna runasta hap'isqa hina kay Demetrio y pikunachus qhipanpi rinku entonces kay Dios tatanchis palabranpi niwashanchis pikunachus uyarinku limpu cosasta junt'arpasqanku nin rabiaymanta y qhaparisqanku nispa nin
hatun kachun Diana del limpu Efesios manta limpu kay hallp'a junt'achun nin confusión y uhkunaqa liwril qhepanta qhatiykusqanku nin teatruman y chaymantaqa arrebatasqanku nin Gayuta y Aristarco y Macedonio pikunas karqanku paykuna compañeros karqanku Pablo manta kay apóstol Pablo y Pablota mana kay apóstol Pablota hap'isqankuchu mana atisqankuchu hap'iyta imarayku mana atinkuchu hap'iyta porque kay Dios espíritu de profecía kay notitampi niwashanchis kay Hechos de los Apóstoles niwashanchis nin kay apóstol Pablo taqa pumas k'aykusqanku nin pero mana hap'isqankuchu mana qhawasqankuchu y entonces imarayku mana qhawankuchu porque kay Dios tatanchis kachamusqanku angelesta y angelesta kachamuspaqa payqa pakaykusqanku Pablota ya kay apóstol Pablota pakaykusqanku entonces sumaqta pakaykuspaqa y kay Demetrioqa ma atisqachu hap'iyta ni tariyta entonces charayku kay iskay runasta hap'isqanku ya paykuna karqanku compañeros apóstol Pablo manta ya y pitaq karqa kay Demetrio y pitaq karqa diosesnin kay Diana karqa diosesnin paykunapata kay Demetrio y chay pikunachu qhepanta seguinku chaykunasta entonces y kay Demetrio karqa hatun runa ruador kay dioses huch'iystusta ruwaq karqa y pay chaypi dedica kakurqa entonces ñuqanchik kaypiqa kay hallp'apatapi qhawanchik no ve tiyan diosesnin Dios San Martín Dios no sé imas kuna diosesta paykuna tiyapunku paykunataqa entonces chaymanqa hap'ichinku velasta t'ikasta tukuymanta churanku paykunaqa entonces kikinta kay Demetrio y kay Dios Dianantaqa hina alabaq karqanku entonces y kay Pablotapis chayta chamunarqanku que adorananta y kay Dios Dianata chamunarqanku adorananta pero Pabloqa nin mañuqataqa hap'iwanqankuchu payqa todavía munarqa entregakuyta munarqa riyta ¿por qué? Porque qhawasqa nin peligruta chay hermanusta sienterqacha hermanos peligruta corrisha ninchik imananchik entonces payqa munarqa riyta pero compañeros ninqa mana saqankuchu charayku pakaykusqanku entonces ñuqanchispa cuidakunanchik tiyan hermanos kay ñuqanchik astawan apaykachaspa Dios tatanchik palabranta astawan hamunqanku enemigos perseguiwasunchis qhepanchista hamuriwasunchis masq'awasunchis entregawasunchis autoridad nisman tukuymanta ruwanqanku pero ñuqanchik hap'ikunanchik tiyan Dios tatanchik palabramanta y Dios tatanchik makinmanta hinaman hina ñuqanchisqa hallch'asqa kashasunchis Dios tatanchik poderniwan y Dios tatanchik miles angelesta kachamunqanku kay ñuqanchismay y hallch'awasunchis entonces hermanos queridos Dios tatanchik bendicichu limpu hermanusta y hina nin Dios tatanchik palabrampi amén. Pachi hermana Virginia allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta kunantaq risunchis kay qanchisqaq tapukuyman imaynatataq tukuy ch'aqway tukukurqa kunantaq kutichisunchis kay qanchisqaq tapukuyta maypichus kay Hechos p'anqapi hatun yupayninqa kashan chunka hesq'unniyuq huch'uyupaynintaq kinsa chunka kinsamanta tawa chunka uqniyuq kama noqanchis
yachanchikña maypichus confusión karqa tukuy runaspi haqay Éfeso llaqtapi. Demetrio mana kusisqachu kasharqa. Pay negociopi mana sumaqtachu risharqa. Pay ruarqa idolosta, huch'uysituta, runasqa rantinankupaq, apakunankupaq wasinkunasman. Hinamantaqa Demetrio mana sumaqtachu risharqa negocionpi. Chayrayku payqa ch'aqwayta qallarichin, pantasqa kasharqanku runasqa. Waqkunas qaparisharqanku diosa Dianamanta, waqkunamanta qaparisharqa. Uhkunasqa mana yacharqash imatachus pasashan chaypi teatrope kasharqanku runasqa. Kaypi nishan runa, escribano, imataq escribano, runa qillqan anqaspi sumaqta kay escribanoqa yachasqa sumaqta kay qarqa importante paykunapaqqa. Chay runata respetasqanku, tukuy Éfeso llaqtamanta respetasqanku chay runata. Chantapis kay runataqa uyarisqanku. Ñawpaqpi runa hatarisqa sutikun Alejandro. Paytaqa mana uyarisqankuchu. Astawan qaparisqanku. Hatun kashan Diana Efesiomanta hinata qaparisqanku. Pero kay runa hatarisqa, kay escribano hatarisqa tukuy iñakusqanku. Chantaqa pay parlasqa. Pay nesqa imata ruasanchis, imata ruashankichik kankunas kay ch'aqway peqtosqa kashan. Kankunas manaña ch'aqwanachu tiyan. Astawanpis uyariwaychis. Runasqa uyarisqanku. Imayrayku kankunas apamunkichis kay runasta. Paykunaqa mana imatapis ruankuchu kay diosa neqta. Ni imatapis ruankuchu. Imarayku kankunas ruashankichis kayta. Sichus Demetrio hatarichin kay ch'aqwayta paywan richiq nerqa. Nuqanchis kay llaqtapi kan audiencias, procónsules tiyan kay llaqtapi. Sichus mana sumaqtachu ruanku kay runasqa apaychis chayman. Chaypi ch'aqwamuychik hina apakun kay llaqtapiqa nerqa payqa. Nuqanchis kashanchis peligropi nerqa. Peqtosqa kashanchis. Mana allintachu kay ch'aqwakunaqa kashan kaypi. Tukuy paykunata kachapusqa wasinkuman. Kay notapiqa nishan chay decisionqa escribanoqta pichus waqkuna kanku autoridades chay llaqtapi Pablota churasqanku asamblea ñawpaqman. Chantapis nisqanku kay Pabloqa, kay runaqa inocente kashan. Nimatapis ruanchu. Kay qarqa nishan triunfo, victoria, atipay karqa cristianosmanta, chay pantasqamanta, chay runasqa nisharqanku. Dios ninchis hatarichin chay escribanota. Chantapis sayarichinanpaq kay ch'aqwakuyta. Sunquq Pabloqta kusisqa kasharqa. Ancha kusisqa. Diosqa kawsayninta hallch'asqa. Hinamanta noqanchispis kay tiempopi atinikunayki tiyan Jesucristoman, Diosman atinikunayki. Pay hallch'anqa kawsayniykita. Mana manchikunaykichu tiyan. Kaykunasqa hamunqa kay tiempopi wakichikunayki tiyan. Kay tiempoqa tukushanña. Wakichikunayki tiyan. Amén. Hinamanta tukunchis qhawariyta, ñawiriyta kay yachaqakuna anqata. Kankunas yachaqanaykichis tiyan. Imatachus
yachachishawanchis kay yachaqakunapi. Ama suyaychu hasta wampis kan kutikunayki tiyan Jesucristo laduman tatanchis haqayqanaq pachapi makikicharisqa suyawashanchis tipuna tiyan. Kay kachun bendición kankunapaq. Amén. Munasqa tatay kankachanki haqay pachapi chaymanta qawamunki tukuy wawasniykita tatay yanapawayku kay hallp'apatapi puriyta yachaqayta kawsayninchikta hallch'ay tatay qampaq kallpata quwayku evangelio apanapaq maypichus tukuy llaqtasman qunapaq kanmanta parlanapaq maypichus qanllapi kashan salvacionqa angelesniykita kachamuy hark'akunankupaq tukuy wawasniykita tatay bendiciontapis qoy tukuy wawasniykita hark'akuwayku supaymanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.